Ko hamahaki anga maheni ai bronchiolitis o ku whaingofua au pito ke puke mei ai. O ku whaawesia ai bronchiolitis ai whangaki I pepe se I hifo I he tautaha. O ku whaakamata ai bronchiolitis aki hano mau e he momoko. Ko whangaki I pepe o ku puke I he bronchiolitis oku nautale Taingataa mo waweange e nau manawa, longolongoa e nau manawa, malava ke nau mofi. E lava ke asi a ngai whakailonga o e mahaki I a ngahi aholahi. O ku whaatoa maa pe ai bronchiolitis. E lava ke amanaki atu e saipe ai puke ho pepe o mo ui lelei. E ala fie mau ke ave ha whangaki I pepe e ni ihi ki whare mahaki, ka pau te nau fie mau ha osikena, pe I kai lava o kai. Sio lewa ki ha tokotaha ngā ue palofesnale ki he mo ui lelei, I he wawe taha, ka pau ko ho pepe oku, se I hifo I he mahina e tolu hono tau motua, pe wawe e ne mānawa, longolongoa e ne mānawa, pe whainga taa ange e ne mānawa. Pe matai puke, pe si ange I he waiua ai lahi o e mea kai anga maheni o kune kai pe lua. Ka pau o kuke hohaa, telefoni ki he half-line I he fika, noa valunge au, ono taha ono, pe toi foki ki he tokataa ngā ue palofesnale ki he mo ui lelei. Taila ai taha, ka pau ko ho pepe oku, lan plu takatakai ai ngutu, pe whaingata ia e ne mānawa, pe whaingata ke a, pe tā vaivaia.